Kumasi Wesley Girls, St. Louis, and Mount Carmel Girls Senior High School, Techiman, to be precise. Enti Babuaye, Boshema, London, Obapa Cynthia, Enema Brefi, Ma Teresa Treku, Warabeba, Onodie O Antwerp, Belgium, Eni Abruche Fonina, Ma Millicent, Ene Nana Mankweti Anso, New York, Mikay. Lawyer Ponsan bedi ako lawyer Radin Shrao say you dwumedi aye die bia no was twanto masi ukokoso say wo beboa yen onyame Shrao one wo yere perpetua ene abusua ni nyina wo London Boshe Manofamton London echiam nyina onyame enkam ho enra maame ya ye baba yo a wakoye adwuma wotafo yesi ba bi omo no aduan ye frɛ ho e ma pedie Emma pedie eho ene wo mo yaduane ne tom ne eso duro obi kan kire se wakwatemu dem eho na maame ya akoye adwuma no a ne sika kokamu na enora ye se ye de ye tasem ye ntanipa tinka ye ntwanitia abije I ready mom ye ready ye wi show no de si ofia wo sheti heti ya wo gina we kakraka ya obutu he wono se maame na maame ya ne koye adwuma ne ye nadamfo to wono te asem no no de ba beko wo bra maame ya ne madam na nkasa maaye ena de ba se na chi ene wo ba tete abobra sensu maame ya su cruise ene wo so baaye no ba tete abobra ste o se ne so aba ne maame ya enra kagita wo ye tete asa no wo to ne ho a na de ne to amemu la kwi na wo kɔ de wo so oba be kontokwa no no wo kɔ so na maame ya no so no so anyamle o enra wonu so sa chinchira twitwai etidi akosia ne se maame ya madam no de meba medru asanteman medru tota wama na wotsena ye betena so ya ye investigation nyina wie ye de tansem ye ntanipa de ye betena china ne se maame ya yetua ne ka wode ne sika mana etu nkotore ba bi okere no nya ne wi drink emfa me ho me ko nkotobi famu dan wonye ne se wotsena ye kodai Kristo amehia ye mununkum no hini ni amakranche me sole ne nkwane ahode wo hode ya so am se efie efra ma pedie ye be ko no mu nyino madie baby omu ye aduane watafo azaria ho no ye se efra ma pedie ye nyina be ko no madie yi
ni ehunu se oman no emra ya dwuma me de asi ye kwaya se ne yesu eti o kira ma me ya besan befia na tafo eyi azaria ho e ma pedie no ye be kɔ ho no ma di yi adai ena yafo aye mo ba ogana ha jaka mo bodu asefom ejankaba woni na yadwuma wo se wataduane ama na dinti na katua no aduane a wo ma ne di no wo betie firim ti firim na fa ne balance ma no obi anka se sister wonya ade wo ya ade nyanka mo a wo mete nanso kana wo ekutire jana ide enye case na didi we nipa no di case ya bana bi je didi we o ma me me yi wai Bishop 75 ope ejuwa mudie ene asumdie na watch bibia ubenya bi dawo sisim de dawo nine ubenya bi wo Bishop ho amane amanyina akonanim kama efo sika bi ekura bia abenya wo so no de 05 98 58 5219 ewo mrom adehye market echi ehwa ene ewo mizo ene 5G eno an ye de ye ne ma 5G no bronyen entwemu ma ye wo gia wade Dr. Silas Drew ho a moden ase wo begibie ba bia eton sa ne ma bia nso nsa ebeka 5G ehwa bola ye bu ikura ye mizo ko 21st clinic kwa manager Daniel Honso sabeka bi 0263 185 siatika 15 branches across Ghana. And you will have overseas Alpha Radio and Obuase Council and Kransa Tichiman and so Yoho 0540 Sarakoba Unisex Fashion. Obani Bema Mofranta dear. This is the woman Pia. You will say yes. Obani at yes, Bema at yes, Akolano Winika, Yanko Sarakoba. Ni patro kumase swami ye benroom hotel ye ne shell ni dia nhwe 0244 797215 kanjen eneje ni die nie ye tumira ya kiresie ye se ye ne edi ho adanse tie no bi eno an ye no eboa kanjen ma oboa ewi wo no eni nyina akọ eboa manipadua njana so ntiri mu ye adwuma eye kanjen akalan drinking water bebinom ne beboa ne nso na akọ no so ni mu ode ne kwasem na wo bosisiwa e beboa wo ye se hard bens ewrade eye alkaline eboa ma mogya ne di afusa ne nso eyie eno nti wo frɛ naje order 0241449191 Tabita ye call so fly alarm screenning ye china ama prostate ni diabetes it ko wo liver problem infections ni nyina se be ma wo me hyeso bomode so be cause yade nyina ka ho bi herbal treatment obetwa de ama Madina Firestone Food Bridge hwa so fly alignment takra de enso ye wo Sadana Lydia Fashion Arena ohoso so ne papa fie cotton lace ba ne be mata de garment ahodo bags ahodo ye wa hojo run about ade be hospital echi 0593 784 494 na ene ye ne emo enkomo obo Herbal and Medical Research Center. Kama wakoma bo kinki omu ye adwuma ne efifreti utifa ye gina wo so den utifa mojabroso ye adwuma kakra no wade saa wani so yokusu eya na nipadua no timi se wo hyew bi wo kon asene wo bo hepatitis diabetes awoma typhoid ene aye mukura ma yatua wo mukuno yanko ado ato anu last stop yane sof ma mi kenke ne dia nhwe o se adwada kopem memene da 0257 472 506 3P Natural Health Limited ene wo de aba mojabroso menstrual pains asthma bosumi pia na wo mama na kase amro so stroke titriti ya nyama hyew so sugar level na broso immune system ni anwoden ti ade bi saa wo machemfo yare bakra ye wo yenko Colinac Chris K Gabson Pharmacy Koforidio Kanshi Angel Herbal enafe baby I don't know be o 3P garlic mixture glass ni tino kokko hwe no bi anfa kwa nso amedan wa chinchina 0248928823P Case number 1 Asamoah Beatrice complainant Pankrono Estates accused Isaac Opoku Manswa Samai and Wawa
what ya tom Order in court. Ewura then I say wo sere di asemo a TV no awaba so no area wa kire your Bible ante hwemi your Quran fabodi a kire no nana brampa wa hindi ne de sei ka kire me mfamfrɛ ye wi a yo nana se wo bodua shinapo ene ya bibi focus ya de na ape Bible ko yan sorry the code dominion apostolic mahuna mane no so be mu hoda be dominion apostolic na obra no beso e ba cho pankro no amango ase okopa e ba cho peja kosuru Beatrice eya mi Beatrice Kramensem Bible the Kramensem Bible sasema mekan sasema mekan trodo mini tro unyame boa me Order breki yes me ba cho masem na ne se edikan medikan damase mo na me nhram ne munuma pa mo ye boa omo a omo wo ahunhiam Ewurade dankasa enka mo no ndomo am abribia amen na edikan 2016 ena me ne brebe frɛ no Isaac Opoku ehyiaye na me de chamfan ye adwuma wo site ena ohu me ena o ka so opeme nti ma me ne tenai tafe na me hye ne living na emboa me o twempana me pa twan modie mo usuro hwe me pa ena me ne ye apostolic ni nyina so be fim koso sa brenda na me nko na nko asori ti na fini range semwa wimwa saswa la yanko kasawai hante me ba cho nti me ne tonight I say me hu ne ye ne na ibe oye na emboa me nti me tu kwan ade no e dey ohu se me ye adwuma ni nti no na on pese be na afin so ma asem na no odin na me jan nti me tu kwan nti me call ya na me bae o ko he me call Saudi ko ye adwuma kakra yes e adin o me ba cho na me nye fi adwuma na o de o ko fetiri me pa cho engineer no so ye be engineer ko se di ebri bia ko so ne wo yere so me ba cho ma ko heavy no so ebe kukunom o madwuma wo mo ya no mo de impinti ne menta ba bi hia ugeti no ano yankwai nti me call ya na me bae no ana oni ne nua ba ko na amfo ba na mo be share me no ba na mo se ma ya kama pa na me se ye Ewurade ana o mo ko ntom ye din ko mo na mo san ko ye nti a tue na o san be ka se o san ye dey epeme ana me se da bi mi ntimi ne nya dey ent nko ne ba bi nti me so me kwa me ko na me ba ya no woni ga bi aye dey awo eno nti kwa ne titiu me se me mpe obi a ekunu nti no nya dey on tena ne ba bi nti o ka kire me se ono no onware no ba na emum afa no ono na busua ne oba na busua no kwa omo nya dey omo mpren so ana me se kwa me nya dey me mpe nti wo ye o de ko to me sister panyin pa anim me ma me ba panyin anim so person o ne me ye de cha no ware me but me ntra me ho ma no anu ye papa bia nti sister ne me nkasa nti me sister ne frame on store no ka cha me se me mpe no de ma ka na ma de ma ka nti na okọ adwuma nti wo ba no abetena me sister anim mo sa ata na fe na ma ba nti no na me nya adwuma bia nti na me wo me sister no ho nti wo ba no abetena ho no osu e kire me sister no bra no me pa twan azeki me pa twan opoku asiri me pa twan asiri usu oba ho nti na okache me sister so 12:30 be doctor no transfer one me nya dey enkasa ti minister me kana me se kwa no do no kwa nya dey eni ho ana okache me say odo de enyi nti de me ntase na me nya dey entena nti e take time de ansa na me de bi duadua mu so hu say girl no one na wo no no kresa de all kana na asa nya no kre techo na me hu say no kresa de na all kana te ma me betena na sometimes no onya adwuma papa bia nti no afina no wawie ne learning distance nti na wonya adwuma afina no wawuram be say 2 weeks nti na bibia ye me a nti me be rented dan water for 4 months na safe asetena no ne nsan akotena me ba try o bai woni obi awo still moto hode yankwai yantem ena me nti me be rented dan for 4 months ena on me nyana na ye dey ete ho nti atwe na say no oni skania de nti fun obe yusu ni nyina wa me ba try me an na me provide lamina ya ba na mame hwe me dem oyi me afia na mame ya fa na mame etuma na kwa ni Saudi Arabia doctor tena say what dey beto fun ama be ma na momo de na na de ya na de ane wuti na de ade a
ante pony watching wa pampa mu ana top page ana watcha and cat min try Dr. Faith yanko 29 we tambe 30 39 ai yanko medasi na mechia motifo enedwumafo nyina Dr. Elizabeth Faith yemfa nchia ema mo ne mo pa mo ye no sompa mo ye adwuma pa ti ye mo mabaso na de hia pa ne se da bia meta etina fidie so kan sem bi se sa wo pedwetre nyakopon de ma nipa bia se Jacob bra enye emeredintin apomodin mapa so eno ni dwetre nyame dia medasani bia so ye tuntum ana akoko akwada ana panini eno ntino sa dwetre no eno ni dwetre se friun sa na je se isum adru eno nti Faith Homeopathic Clinic say nipa bia opese sa dwetre na nyame de ma wa ye wapomodin mapa no esipi esita na wie peye abribia no bra Faith Homeopathic Clinic be se ye fidie nim na yen screening all the 36 nerve endings nipa bia nyame aba o 36 nerve endings sa endings hono e hona ya wie bia ba nipadua mu a na hyenso de ekohonom tuba yen pray ho ema waduro ya jimre ehwehwe nipadua nim ehu de hawo asana ye de aduro aka ho na ehwehwemu ame ehu se nipa bia wo no hu nsuo nipa bia wo ne body mass index ene nipa ni hu nsuo gya no ho ene nipa bia nso so e wo ni moja ye moja enyepe ye hunsuo enyepe obetimi no obi moja yepe enso na mo hunsuo de enyepe eno ntini ye check sa nyoma we nyina na se ye de duro ka opebo se entempa na o yare no na eko nti ye se bra ne be she ye fidie nim we believe in a holistic approach to health Oba Faith Homeopathic Clinic ye physio honom ye acupuncture treatment enso so ewo ho ansa na eba enuro no no mususu a ye wo akwanua senro ye ayurveda herba and a conventional medication enti yare bia e hawo no ye behwehwem ahu enuro any treatment a ebe se afata ama watimi anya apomodin tentem no na ye de treat you eno ntina testimonies any adansedie e koso oba bia ko bia Faith Homeopathy ni nyina ne say samoye ntafo kra na moba ya panini entimi nom kakra duro kakra entimi nom panini duro fi say obia ni peduanko obia body mass index different from obidie eno ntia se bra be safidie nim na yare bia e help ya say arthritis odanya ne na osisi asomu oto ene to kase na say enti na wo to ase ho no ye fe no sciatica nerve no etwon obi ho anani ti e won paso a ebetimi ateki no not less than 30 minutes ansa no wetimi asori atini ni mu sei eno ti no Fabra Faith Homeopathic Clinic o maami a wadi abroad yosia o papa wadi abroad yosia nhwehwemu amia wo say o mu dru sa enfie na naturally organs no honam akwa na eboa ye adwuma ma o mapomodin wie peye no onyinu no so ahoden e kofom correct eno ti sa time na ahoden e kofom no ye wonu obi wo ho a sa nipa no ntimi nom a draw 18 years betimi anom no 60 years ye mfa ma no ye be pe ono so ne saso ene de be complementing ni fia wadi no se de be ye adro ni kon nipadua mu a enkofa oha bia emfa emre no eno ntide se bra Faith Homeopathic Clinic be se ye fidie nim ye nhwe wo de no oso no wadru na ye mfa ma okotodwe na aye wo ya for a long time eko na ba obi ho a onya accident ye treat no but e wo ho a o take yaw pa ewo dompenim say osteoporosis and I say osteoarthritis that be America say wo udi adanse say o kase no eduru wa emutimi tutu atwu boom me so e Faith Homeopathic Clinic enhwehwemu akoso ame hu say nipa dasani enioma miensa eni crying ensuo aduane ena mframa WHO 2019 yes celebrating World Environmental Day and omde be tu dwa ma ye hu say sa nioma yi ni mu ba ko a ye fe no ye mframa no aye polluted chese substances being nam from mo ye home a ekoye mu no e de how ebre ni paduane apomodin na eno na United Nations e de betu dwama e hu say se hwe ni pe wu wiase nyina emu mako 800 e na da biada e ye pollution a ye kan etimi ku wo mo to na no mo nsie do eno nti Faith Homeopathy say bra na ye nya detoxification no so ye akwanua saba ko a ye fa so esa yare afi say enye obia na ne yare no esese okonom aduro bi ho na fi bi na akwadre ne nipadua no ye twefri ne wie na ye kire se kodi aduaba we kodi nuane we eno ano no ne ho ato no ehun hia se
obenum edro eno nti no fa numbers no na fraying brakumase ahene makokobin 18 mi honoma be hye afidie nim na ade bia hawa ejejew ese oni padua no yenhwe na entuase enfama 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and answer your tingle line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 and on this one crying and I will share Bra Santa Maria and Teku Junction Honoma your branch Kesiabako Ewa Honum more takradina moma anaji police station chain Honoma say Koforia Colandry Managers Road Police Junction Honoma never jo ayarehwe bogo so fo nyina momra boga abron say me say yare bia bia na judge me da me fraud judge papa wonim say yare ba ko ha mema pa wan hwe ya ushia mema obeka senkremufo ados no krum but nyankremufo na ados no kwaseme wom ni say mema ne bebre na ya show mo roba oh yaria de ntia nipa mema bebre sa abomedu ba bi obedidi pe wonya prostatitis odu ni pa ni fie so wayire no ho ya adwuma be ma so wadidi ehia pa no enya aduane e de hye soro aduane e de hye eno de eno na ma enyini che eno na ema so aduru ba bi a oma ho ofetimi wie peye so wo si abronsan do ba tenem eto jagwa ka bia ma no na sa adwuma na nyame de hye won sasa ye ma no wanya wan hwe ya obekwa akoye bibia ma won ti ase ni nyina ne se nyankopon ese enya abodo nku na nipa be di atena se which means aduane fofo bi wo wa se nipa di na so awe husema wom ne se mema bebre na enam yade enti mere yew ache homo wakonya prostatitis na prostatitis ne yare bia wunya odun so tentem dun so kan adwe ukonso akitoa bi na eba esoko na atwa oda ya anchena sa kan obi kompa so se okoda obetimi adun so 7 times ansa na de ache eni ti ana yiri nim se wo ba ne nche no afa adwaye akwadwon so che se prostatitis ache no ama ne mema sem akofom football abai ya dom saafo no obegina kwa ho ahwebo ne nyina enso DSTV ofie because obekofia ma ne yire hunu pa na obekwa koye se adwuma ne de obetene abonte sa nto obeduna na yire da no nso akoda misro so wo problem bi afa o mema sem odwon so ntentema e faith homeopathic clinic be chef die nim na yentwa edroma wa we nya edro se wo nom de akoye ye tu sa o how na se because mema ne bebre na anya azospemia onim se bema bi otimi bo adwuma ma na rekekemba ontimi ngoba because ne hunsuo no agene oyɛ den ontimi ngo enkwamwa no wo fom enkwamwa na wuwu ensuo no nkwa bia anim eno ti no adwuma keke no obo sa mema no na da bia ofa kwa ho no akotɔ pil no akonom no de akɔbɔ adwuma oyɛ sa ukun nkwamwa no enti no ebe renchen ama wo de akoye adwuma but ebe bia ntimi mpie mfiri mu ba bra faith ye ma wonu ebe ma nkwamo ne sorry omanyini omotimi adoso the sperm count no na watimi awoba ade a ya ne se be ma wo tutuo gu dantuom na wo benyina dru mpie fi so no na uniba de oba na wo na wonim se ya wo dia no bibi nsi ya unhu the fact that say utimi ne oba ne da no enkyere se utimi wo Brani check hunsuo no enfama fa number no sisi a 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now set go line 0275 96 94 14 0275 96 94 4 ye wo kumase ahene makokobin 18 mu ha ba bia obi afaka so ba ahene makokobin ubesi wo 18 mu bisa obia se ope enronki to afie o wani no eye wo hene oposa ekekaw eye wo se de ya to abo aguso sometimes enso timbe tawo ni so ba na wonsu eye faith homeopathy na esa wo de ba bra na ye hwe wani no ne yensa bema wonya koko ye fe bibi fit so lie unhu se koko ni si hoda but uja na bia be hu muja wom sa koko no eku bema itimi fra wani misro fabra faith homeopathy na yensama wo so wonya stomach ulcer na no ti fufuo gi se ya wa ama na ye mere ntimi ni bunu fufuo a misro bra faith homeopathy na yensa ya re na bibia so ntimi enye kama enfama wo sa brede ebe jaa de aka na ma judge na o de adwuma no ato aso but asaba me kapa chaw ne se
yare bia e help bia say ya modin wa nche say yensa fabra faith na beji enuro nketo atafre wow pressure akosra ma kire say onante kakra bia no wani so tata o munyina mfamra jeje akasa ye kwa kokoben ya kwa akwaji enuro nketo faith tiedi no yesi uji hudi a bodin abusua ye benya me chensu gusuada wo ye nyame nam ne so ye nsenkyene ne anwanwadwuma wo ha obi da so amane da so adansidi a eba no anoden ye breniti entimi mobi ne ochena ye bebo ye adwuma no 1 to 3 na ubetse adansidi obi wo se anadwudidi enemo didie de bia odidi dayem de bia be ma bi ne beda nipa kro no Germany amane ne ma nyina e basa wo se akra ma ne direction wanwie kura wa hu sadie ni biem ti fa number 0535 897699 0535 897699 mami e na ni be ma ne ko try na eden me ba choti na tofun me ba mami so ko ne ma no nti akoba se ono na busua de ge antan busua no omotena ase no musum ge no ama ono ne ko ge no ne na wo no na wo ni kan ne tena ono wo yi de ese wu fra blo chira benti oba one na wo ne ya pesika sum no sebe wale amina enye binti na one ni jaye na no mo man kasa case tada yo na ye den nti me bet na form asim tan to ho no mo na me current dan wo pankro no ni na me na me da so ane na ye de ete na me boa no nti etwe no ana ne bra ne pe adwuma ma no se onkonkoye nti wo kwa akoye no yo be pam na face kana ode kwa kotua ma ba bia wo ye no national service no no mo pese o mo ye ne se be ya empanifo ne ba ho no mo a o mu be hunu se yes to oda so wo school mo mo kire ade enti no o se empanifo ne tena asenti ska bia no mo di tua no na wonya na o ka kire na me ma ne bi o ma ne say na ye 200 2018 na me de ma no kokotua ye e no call e no ko start adwuma no to ma no better plot a o so student me boa ne bi e na afenti na me nso na me ye efie adwuma ne ade o call me ma me hono no ye se opeso oye me ho ade ba opese emre ko enim kakra no waye to ka kire me nuamu nyina to obi anim no me mabusua anim no so abusua anim na ne yete hono mo nti akoba asena na ere ne ba no okofa nde ne ye de bre na me so mo ba baako to okofa ne ba nde ne be ka me ho pankro no na me hye no na otan so de ne ye de ekoye ti bia ye din o esi dan no because of a dan ye esi nti no e dan si ko ne bibia no me ka kire ne say sa na te de so wanya adwuma ye nti nka ontua bibia me ye ma na o si da bi because of si ye esi dan nti on fa ma me ye nyina ye mboa ti e betimi aye na emrepam ne aye de yaware meti ase no kwere ye ba akop meti ase apren so ye de ema no na ye bibia nti bibi ono se ye no wo timasi dan na wi me ba twa ade na asi sisi ade asi ni say 2021 me say tu kwan e ko Jordan nti me ba be ko na ono no na adwuma na say e na me ba be ko nti me ka che nta de aka no na aka se be to task ni aye pop ni e de doors agu afie na no na me ka say nta me ko akoye adwuma aba nti me ba ni I complete sari aka no na etu ye de ekoho no ka so ntie nyina etanse na edi nkra na me ye de me koye okodi how many years me nya 1 year 2 months na me ho fam na me baaye tiska na akoye adwuma nya wo de ba so mfa nye dan ende man fam no why nti na me wo ho no na ne bra frame me na me nya 1 year na onko hwe me ba no no akoho no twice per 1 year na me nya aye no eno kokko wa ama no hye nti me ambisa nse ade nti no oye sa onya sam pepe bia nkanti no me sa atem na enu nti oye sa one ne bra omadwuma no so aye ba sa nti o pese okwa brochire Canada, US, Australia, New Zealand, any Germany Express Group sa okochi adisua ni how na uko holidays uko sia de ITL IELTS SAT TOEFL ni nyina ho ntotoye no passport bibi we mu ne betumi adi ho adanse ama wo 0249000448 and 0555555006 Express Group no me pa o che obebre group fine en papa emoja duro sisi ni pedua ko kete so a wo na wapone waposo aye ohojo emotenka me brayo no we ye wo ya ani pasa o modian so obeji group fine bi na wanonom vitamins wo mi sisi uni pedua waya de awie na wo to wo no e ma enten no atiesi misti eba Apidank, Smed, Heba, so Boise, Pacho, Ubenya Bio, Digital Herbal Center 0244596532. Na
me patcho time eba mesha time eba no wenu mato tumi malaria jejewa e time afi time h eba mesha and then the capsules and sanini sabe de we de nani asai osinunum bi na mo ama immune system ni nya wonten osi 0244 417 669 Boris B chicken and papa fie me patcho say akukọ nsa akukọ bo akukọ sa akukọ nachi fie den die mere ni na ubenya bi e Boris B ho na wo dia wadwuma o se we no ye halal sansa kremoni akum ni nti obi a ribia eyeye modern so obi Abantama High Street Sawase Market Santasi Roundabout Poku Trading SG Mall Top High Shep Body Junction 0544444453 Adisia mo America Maryland say upese wo join ni fan club no a Maryland before nyina mo frɛ Sister Abigail it was 001 240 470 8812 Sister Abigail or Maryland club no ono na wotse amayen enti 001 munimu dada 240 470 8812 001 240 470 881 Maryland for unfrena club no monsha senti mame e dey na see today see and say na me wo ho no mo no na me wo Jordan ho na ne bra panyin frɛ me ana o sa onko hwe wo ba no no de me frɛ me nuanom na mo kan no ne kyerɛ me ba ne bra ne de o frɛ me no no ne me din komo no ka kyerɛ me sɛ ntimate sɛ ga na obrobro ono ne nua no esan abro ono ne nua no ba boy na sa akwa akɔfa no na me so the case has been adjourned me tu ahye wochena me pese me du betu America ochena first case ochena e be start show no 1 to 3 na anti poma ene awura madu abodane no ene wudie ne be fa ne first wati home so na fagina ba bi ebodua Mr. Champo 2 minutes so mami me dancing so mami e pa se watu e de asheda se echira we se ensemu e wo mu pa ya na edum pempenso bi onyakopon e kasa ena angels na ye ombo ye ho ba na ye omdi achi ya na omo kire ni ma bi enso ya na ye ta eye asoden sister asmo ya wo kanyina chese miti ase na nema bia ankoye enso no de ne ho akwa wura mu bibi ka such and say mom prince one prince enso achi no wo ma beje mu emmom friend say take responsibility ya wo hwe abrantie no enema koyie enso so achi no enam say emfitiase no foundation no sense ntunum de ba kosi tuka sa chire na wanu de ba kosi kasi wonu achire no no wonu na chire no no enema no no hu say enema koyie enso so no na wo de ne ho awuram enenti ne ye kan say no yentumi emua ene yentumi kan kase achira ye be sie bia no em say ye beto aso Paulina so mama me da say ye nue be ya asami de e wo me say ye nya ni nwie so nya dan ya ye nim bia e bia nya be ya adom e betimi ahede akwakosi de di kan sani em sem wo nya titi bebrebe e bi kura wutu kwan nyo na di wutu kwan wo ko ba ye mo ko magai e na ba ye wasan na abesu a e bia na bibia na wo ho ana se wo ko ba ye na kakra wanya nti ti na wo su no aba bepe e bi kura sabe bia sabe bia obedi wo ana se kakra wanya na wo obedi adie no enu nti na wo ba wodo bia nim biem wodo bia na wodo bia nim enye wodo wo ko ye no sabio se nanka ono obetena bia anko anfa kira anko wo ko ye sabe wanko pe bia ni se wo ko ye nya mfie se wo ko nya mfie se wa kwaba ba wo ba ye na wanse ono obi a wo ne se wo ko ye no wo ko che enti na nye wodo bi na wode ba su a obesu ho no sabe bibi na wo ho na no wo bepa bia die anu nti na wo ye de wo ba ye eti ya jaji atu asem na nya hye nyame adom okyeran de enye dan ya nyame adom ade be kye ti ade kye ye behu asem no ne pumasi bre me da ase before Judge Wadawruma ebro no nyakopo adoma chama ne mlaso because a mistake say okase mfa ba am I say baby okeka asem ne kono de dan ya okyeran de ya me na no so ya ne se fa ba ndom yo mo ba ka ba na mami sa woni be matena wa mia wakotena ayi abrabia awie aye djuma den de se ba na e na woni phone na me ne kwotena na ta phone ma no na woni ne tie kwa ne da se abo gold watch woni ne tie ne da se
na wo dwane akwaja no modiamo wo se mo ma ha mu wadadi wo fi mu na mu ko fa na ha mu a di wo mu a ma bibia asi enye na ha mu kwa de ye ne de kyese ye metimi akase mi nsuro metimi akase wogimi jimi na wogimi ye ba ma no tie kwa da wo hwe kwa me se asem ne nkosi so boa yes asem wo yitra me se ehwe mle mu no because say what's more campaign in Quadia Ghana for men need watem Mr. Berno se matrasi wako aba wo su bemasu ana obedi akire adu sika nyina komano enim wiye me kotra kwana me kosu me komne bo me kosu bi ko bobo ska no eti judge wo dawruma wo tu asemo achedani ye nyina yeso ye betwanyam bo a otena fidu kadochi yentini ntie be menenu masem na se no Quadia me so sisi ho na me jeje twama jeje mpacho me dase yeso ye dase papa pa bi je mpacho what's plan and ready to mu no wa ma start ana wa ma start number no way abrampa monsamfa mai na yemfa entum na yemfa simadui emfa course ye nua ba bi ode na semba ai se wo hwe abrantie bi e ma ne betena ne fie nkola abremma se abrantie na sini dan kra wankra no wagya ne light bay ka no abrantie no ya friend no so akotua light bay no mu 10 million enti aka 10 million ode be kwa akoka ho na ye so mfa receipt no mra na ye hwe na minim dia bije ne akade akosie me pa chaw mo a platform no Sompa Nkomo mo number ne 0242 056 787 0242 056 787 0242 056 978 0242 056 978 we are na wabo hi na wabo Sompa Nkomo no enso ede ahyem na yeko yenimu ano no 0554931931 0548931931 na ye asemu ye na eyinso de no Mr. Goko so wochena ye no so ye de ho asem be babai wa na no buy o se ne help insurance ayira no eno so ho asem ye de beba. Hello. Hello, di rabi akase free. Because free no ya mo ase. Yenti o. Kete de ya no se ka me ma ti dia. Ye was start dia di. Ye was more ye ka suri hani obako sai di wa okoso ba ye be kai so. Ya ta die. That's hello. Hello. Udi baby akase free. Because your friend I am akase free just so. Oi ma yenti o. This is some like I'm just a makeup. Me for me, no, there's a makeup. I want to come here. Not be my mother. I'm an opportunity. But because of Odobi, there is nothing like Odobi any. But because of the reason to find. If you know, of the baby beer, my also just not one. Because if there is although just a mistake no yeah no no so is although if you although be no opportunity. Hello. 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 Udini baby akase free. Udini baby akase free. Hello, because every Yenti o. Hello. Hello. That's a very man. Eja ima yenti o. Hello. Hello. Eja Emmanuel yete won kakasa why? Me ba jo me kasa fi se fo sukrum. Yate won kakasa. Me ba jo sister no I mistake pa. Me ya pa. Ni na so na munya ya nka de mba. I mistake. Hello. 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 Udini baby akase free. Aden so 1 hour nso mu ye nsore nso ma ke ye no so wo bepam ye ye de ba asem a ye 1 hour nso ai no so ye show ni so no so ye nsole kura mu tu ye ene mu me ko fie ni fa time ni na mfanye program
1 hour aka ye sorry kura utu ye free nkonya nyina so de hello good afternoon. Afternoon pachodin baby aka se free. I'm the family that Friday. Yo yanko. Yo I can't my can say. So your ba now who maybe not catch my wood back one Miss Rowa and Kogrim. Sao Manko Remu cry, my father to Cocoshim. Mamma Nahubi, into so be out for so while they are. Now come when the Cassette be a Baba come when you now. That's a pa onusu ade abetum. Hello pachodin baby aka se free. Pacho FM gift him kasa free baby. Gift you. Ama mpacho enye se bi kra watu kwan akwa banko a. So ne be ma kra te Ghana ha ya. Na se woni na break up. Na so ko na so ba. Enye acceptable se wo ba no tanki ne ba. Mpacho ka kra ne tina kan. Ayo uzo aka bi pa. Hello Mami asema ye kan nyina ya futu a crofo de ma wo. To me say wo next move bi a wo benya no. Na wo di bi ato tirim. Na wo di asua de. Hello. Udin baby akasa free. Hello. Yeah, tiyo kasa. Na me wo ya de. Me ho ye. Wo di Sompa Nkomo. Bola. We di man we ni free breaku. Yo. Na me pesa me kan say eni aba no wa manani ana ho. Na be ma so do bo de da say no aka so no no watu koya kwa aba. Na wo di America ko then say I can wanu be ma no. I don't care who say be ma no the two kwan. I don't find about that for the for Saba so for a chance to be here. Asemu ini. I to be ma obana manani ana ho. Next time bi awo ko ga wo say no to adepa. Yo, say na ye no the next move bia no. Obe hu the way obesi atoto ne niam. Hello. Ame man sorry am ube me de. Ube kumi ana. Enso le kora. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon pachodin baby akasa free. Family maintain kasa fita pari. Yentie we. Wakaka was with my pende. Nya me free na no watedam another ye the gavuna no watedam. They will be an elusu many ban. But they na nga na oil dia or di na green or di rodinam. Into moment na kan ye me free na no. Was my trainer in the gavuna no ban to them. No correct. About by berema no na dwene nye. Hello. Benyini no na dwene nye. Hello. Abraham pa unso akwati akotomu ana. Untumi mpeke. Hello. Pachodin baby akasa free. Hello. Udi baby akasa free. Yo yentio. Mama nanga sawanani. Bem no two call Emma Mojo. I'm calling you. I'm the Yanso yada wase papa se wo ba edwumadi no esubie ema yen. Hello. Pachodin baby akasa free. Pacho your family give me to Yentio. But hello. Yate on ka Gideon kasa. Yo, wenti me nyina. Hello. Hello. Udin baby akasa free. I'm Pacho me di mata am kasa free. Yentio. Fabro no kwai. Ebusia ye de asi computer so adwade ye beto aso. Obra ye so le ochena ye be free dwumadie na se 1 said the end da na wie ye 3 ama pressure ne ensem nyina to atwa enti yesremo monkoso amo ne entra Facebook for Dauda Akwesi Vicky Nana Efia Brown Joyce Yeboa Valentine appear this month Joyce Tina Adwen Shrafina mu nyina mabebo papa Christinum na ene de
bobia ma na eda mo ase bebre computer so adwadi ma sorry frame ohinini 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni